Vila ndimba de gapa nente magafanana yenyanga. Betila. Betila. Makwaya. Viokale. Ndimba de gatumina nte fanana yenya. Yenya. Vila ndimba de gatumina nente la fanana yenyanga. Betila. 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 Vila ndimba de gapa nente magafanana yenyanga. Betila. Sélection. Agua tu chuki, agua tu cuenta, agua tu kutuka kubanza Kongo. Todo lugar no amor, kubanza Kongo. Nana shushu nanga, kubanza Kongo. Yaya lefre malien, kubanza Kongo. Yala yo mayengo, Lais, maesi, lenga mambo. Chambote kieno kangwa ontono wa Kongo diantotela mono wa mwaneno mono wa lekeno mono wa kondeno Maria Masamba ngibiri bya kamulumbu kya uno mwamuki mpukaketo bana sanda ivava vatuina batu mopelina emogo keto kya ndinga kikongo ingeta chambote kieno kwa yeno ontono lu takutulanda mwamu tangwe yai yei ndonga onto ni singabuza kutulanda kunima iluvene kyambote keno teteto antika una ntoma zolango govela voto kutulantete ifunda ya matondo kwa mfumunzambi mpongo tulendo utuvene byake mwela utuvene ngolo utuvene mavimpi mpasivo twamona na lyaka mulumbo kya uno kadi lumingu lwa mvimba tulutisanga vovo katikati tukakya lumingu kya luta ye uno kya kilumingu lwa mvimba dodoko lo lumingu lwa mvimba ulitilivana kati hasivo twamona na byaka ilinavo ndonga ya wantu ifuidi lumingu lwa onso nolo tulutisi ndonga ya wantu mpe ilele muna mfuluza lupitalo kancho yeto tunayo moyo tunampe yema vimpi manunga yina votu vutuidi efunda de matondo kwa fumunzambi okutuvangilanga ma wonsono idinavo matondo kwa yena wonsono lu kutuvanange ntango eno ya kutulanda mwamumoko ketu kya ndinga ya Kikongo ingeta iwowo kikilu di fwanukini mu toma vuatu mona endingeto ya Kikongo uno kya lumingo mwamuntango ya ito tumavambula wola imosi pasivo twakovana yomono yeno muna ndinga ya Kikongo pasivo twavatu muna kaka endingeto mwamuki mbuka keto mu YouTube tunena muna nkumba Kongo Talk Show mu Facebook tunena nkumbo malongi makikongo mwamu tutavyokela mlokola kya ki gina mokena yoyeno idinavo luiza kutulanda na page neto ya Facebook malongi makikongo lwenda sona mampe muna kimvuka kya YouTube Kongo Talk Show tunamwamuna hasivo ekisaluketo kienda kaka okuntwala mvutu idikikilu efunda ya matondo kwa yena onsono luta kutulanda ye ndonga onso nikuza kutulanda okunima matondo yaka idinavo unu kina mono mosiko ninampe yaka yonzenzame uzikutu kingulo uno kankati kanzenza kokadi waluti la vokala kanti ndonga wantu mpeita kutulanda kina twamuke na yani nanga kabakala ko yani mosiseka disunzula kabova nkumbwani kuke kalanga hasiboto yantika moko kiete dinafo lu baka ekunda yeno lubaka lutoma fonga hasibo twamoke na mwamu ndingeto vya Kikongo una ntoma vovanga vo kiaku
Kiangani eki kongo ndi ngame diao dina kikilu kadila ngavungta vove kikongo o mabundi mafite seva kakon o meno mafite kalaga okumbazi ekiesi kade kyakina kyawzaya vova ndinga ntiame ndinga nkakazeto ndinafo ngezi didiaka mulumbu kya unu pasibo twamoke na kaka mwamundingeto ya kikongo kanti nteteto antika emoko keto mvene mvovo kwa ngwankazi kwa mbuta kwa mwaneno wantekolweno kadisunzula mpasivo twayantika emoko keto kya mbote kyaku papa kya mbote nengo masamba kumbwame nlongi lutona dio panzu pamba ni nyemba pila mosi ngevovelevo monu mwana kwa watu nkaka enleki pa kwa watu nkaka vombuta pa kwa watu nkaka iwavu ngizi diaka tumokina mama matadi divo masono mama ndombe mambu mandombe ingeta iwa obo lutomene gwa yani obokelelo mnankumbwa lutonalyo kwa ndonga nkaka unamvovelenge vo mwana kena kwa wanta nkaka nleke kena kwa wanta nkaka mbuta kena kwa wanta nkaka mpese kena idina vo papa lutonalyo ovo mbuta lutonalyo tunena yani ovava tumoke na yani mambo matadidi masono mandombe intwa diambo tuvwandi lyo vava twavovela lyo kala diambo lyo nguja diambo lyo twavovela lyo kala masono mandombe idina vo unu tuvutu kididiaka mpasivo twa landilila kaka umana twayantika kala pasivo bantu batuma bakisa kabatuma bakisa ko unu batuma bakisa bana mpika bawa emoko kina kyanteteko unu wau bezaza yavo yeto ndombe mpe masono metu tukalanga mawo yeto ndombe mpe tufete bulange tuluvo yeto mpe tunina ye masono metu idina vo tuyantikiri wau moko kietu tuneto vava kibokelelo munankumbu masono mandombe idina vo mpasivo wantu banakaba kalako kinatwa mokena emamu mambo nanga kibetuma bakisa kuvotu vovelevo tuyantikila kaka vanatwa sukila wantu banakabakala hoge bakisa wantu nkaka mpi bakala kwa kwanti kabatuma simba kwa umamu twavovela ko idinavo teka ku tusasila ntete ovo sasila enkangwa onto nona kawakala ko mulungu twavovela masono mandombe keti masono mandombe kidisongele nkiki akina mpasivo babakisa bosi kweto tu kwenda na moko keto kya uno lumbu moko ko emfofo kwa ngemina mbuta lutonaji yenge diaka mukupana epova nzolele vovavo matsono atankaka tabanza vimagavo masono kaka salukia ndisoneka endinga kansi masono maubezi di mambo maingi wau ewunu bosi bangula masweka mamuna masono iwao vo bosi watika bangula masweka mamuna masono mamindele pasi vo yenu lubakisa pe eluzaya mudiambu duki yetwa woso no tufetizaye soneka emo masono tufetizaya evova zindinga zetu ingeta iwao kikilu idiao dinavo tufetezaya ovova tufetezaya mpe osoneko tufetezaya mpe mambo mandinga zetu wao kikilu imao mama tu vovelo unu tu vovelavo masono mayetu andombe masono mandombe mayetu andombe mpe vinina ye masono meto ndonga wantu kabaza ya okovo yetu andombe mpe tuine masono meto ovo ndonga wantu mpe kabaze oko idinavo moko kiakilu kayana kyokikilu mpasivo kangwa onto no akongo di antotela bazaya nkia mambo tutavovela nkia moko tutamokena ovava mu lokole kiakidinavo mutalutonajo utuzaiso wa uunu nkia mambo kikilu utunatini momo matadidikaka muna masono meto ma yetu andombe
Ingeta yaya muna pova ewunu mambo mayingi ndete yuavu mvovele ngizi di bangula masweka mamukati kya masono mu masono mamindele yepo mu masono meto mankanda ndombe woto boki divo masono mandombe kasi ndombe le dodo kolo kwa beno bosika la vova kiputulukezu ye kikongo tunapa yatwa nkaketa kutulanda mu yatangu ebau kababaki samvimba kya mbote ku kikongo vo kabazeye vova ekikongo ko iwa vo mamu mankaka mamu mayingi mu kiputulukezu vova bosika la kwenda kiputulukezu ye mu kikongo Kediambuko muna toma sasi la kaka umambo mata didikinkulu ketu undonge ya ina kaizaidi toma vova ekikongo konanga tulendi kubavana ke bimfwasikila bya bakisa nkamambu beta vovela kanti iuna kaka ntoma vovelanga ko ufete vanga ngolo nalongoka munazaya endinga yantieto mpasivo mfunu kwani kikilo yina elumbu kyankaka inenda kutusadisa dinavo unu tunakaka vava nsanda vava kimfuka keto vansanda ivava tuvandidi munamokena emambo matadidi emasono ma ndombe masono mo mandombe muna mboke neno ina yavyoka twamonavo masono meto menavo kamenanga masono una tusonekenanga masono mamindele yetu tinina yempila yetu ankaka tusonekenanga masono meto muna moko kinakyaluta watu monesavo enzo kaka oitunga ngenzo muna gyaka yanzo imwa muna mwabakilwanga umasono mayetu ando na gyaka kyanzo meta nzo itatungwa ogunde kese ndambo ye ale endilo ya ine vangi banakati bo dis diamumpe kwa nidina vodia sona makanti kinavo katazaya oko tutamona kutoka kavo gyaka kaka kina okanti kwa ndonga inaizekala wabana baba kisakala ovo voto mene votala nanga yambu dilenda vopai wauna twavovela wao uno tunapoenda kaka tunakuba makaka na tadisa kaka umambo meto ma ndombe wao uno utubangu munine na ntete umambo kaka mamana matadidivo mayetu ndombe utusasi la ututoma kutukiesesela umambo mama na matadidi mama sono mayetu ndombe kadi kani kutumono mpengita vovelo vava yendonga mpe katwazayanga okovo masono mayetu ndombe mpe kala wa wei olenda kutuvovesa kwa ndonga nkaka mpe atemu wa ukabaze oko vo muntu bazai isi open mpaka mpe befila vo yeta ndombe ketunina ye masonoko nkyamvovo olenda kubavovesa mbutalutonayo ingeta yaya bon emambo mampaka ezo tanguza wonso ninavovavo endombe salukyandi paka wabo yani wabaka esalu wasisa kunima watole mpaka kuntwala kansi yetu tuizidi tumanisa ezo mpaka endombe kakalanga zavo ndombe kazingilanga zao konso lumbu ye lumbu pila mosi bibeno nengo luvovelevo masono meto mandombe mavaye kamuna yaka wao mavaye kuna yaka mlongeto wabeladio mpai wabaka entaluzeto zole entale kaka etano eso taluzozo munabo muna kiputulukezo vo muna ninga za mindele wabokela vo 5 ye doge yo 5 doge ngwatu kilu ya masono mandombe kansi yo 5 doge okavango kayenda mvimbe sosa diaka landa ye landi dila diaka mambo mankaka yanduwa monavo enjo 5 doge kofutu kutumbokela ko zole ye tano kansi tufutu kumvana ekumbu zinkaka zatadi divo kumbu zetu iwauvo yetu tangu zinkaka atwankaka zeye ewo nkunga bankulu betu bayimbilanga muyana tangu vo ngele kunzila kongo ngele kunzila kongo mbakidimba tadiame iwawe kani lutomele huwa muna kati kinkunga atu ngoma anasika
wasika ngengoma vo ritmu yengoma yikwenda nga paka tungu iwa vo yandi ubaka yo ritmu yengoma ufana e 5 vo 5 pakundungu yezole wankamba nkumbu yepelekete ezo kumbu zatuka muna nkunga wa ngele kunzila Kongo mudyambu vo ezimpangizo twakele bula ngesika ngoma iyo ngoma ikita kwenda vo paka tungu iwavo yetubokilanga zo 5 edoji kezole 5 kasi 5 muna masono mandomo tukumbokilanga pakundungu ye ezole muna masono mandomo tukumbokilanga pelekete. Ingeta nanga wow. Yani zole kwani kaka yetanu zinaye nkumbu o 5 obokelele pakumbundu o zole obokelele pelekete inanga yani 5 kwani kaka yezole benena inkumbu zo za nswaswa nivo emasono maonso no ovo natutangilanga mosi zole 3 ate kuna kwa kwele mambu konto mpila tubokelela ngavo mosi unenkumbwani nkaka zole mpe unenkumbwani nkaka ovo zole kwani kaka yetanu baswaswani. Iwao kasi ewo pakunungu yepelekete yetu kwa bokila ngavo wana mapasa mudyambu dikani bakide zole yetanu bakide kitala vuna katikati sidi vena katikati bosumo navo etanu uni na kukokulu mosi bosika vaika ezole kukoku koyakala kani bakita kitala kuyandambu tuyudidi kundambu yezole vo pa pelekete ndio pelekete bosika kituka epakunungu vo etanu iwatu navo vo awole ana mapasa. Kasi mambo mankaka kaivova moko savo tufotisweke embumba mudyambu diki katuzeye atu ankaka kwa kutulanda yovo kidiamu nzole vovo otoyenda kuna shkola za mindele twalongo kaka alfabetu vo batu kamba o alfabetu zao inanga 26 lettres baezi diye A B C D yate wakuma kuna Z kasi kabatu kamba ko A kisongele kidiambu disongele A ekipila katuka kasi yetu nze tata nzambi vo tanguza wonse navo vavo ebakulu betu batu vene ngangu batu songele emasweka bawo basweka mukatika masono iwavo muna katika mandombe tuzeye ekipila mundele abakila vo zita vo silaba A mu alfabetu B e C yetu patuninanga yimo mambu iwomvo velevo mamu mankaka kaivova mako pasi voka tuzeye kokiatu akutulanda mamu makaka mbumba tufetisweke mbumba zetu kasi lumbuki kaka muna telefone muna kimbemba bositukala kutubokila yevo vova mamu makaka momeni na mafunu katika mfunu mvimba kwa watu ankaka kwa zimpangi zetu bandombe bazaya ezo mbumba Kediambu ko tutondele kikilu tutondele muna mvutu zako tunina kaka vava moko kieto mama talidivo masono mandombe ndonga kaka itagwapo masono mandombe kanti kenena kutu ye keta olota kutu koyani masono mandombe momo ketingi gwava nika ketagwa masono kanti kuna mtu anika zeko masono we makadilanga we masona menanga we magiantikilanga idinavo utusonge santete masono vo songe sa kwa ndonga onto nina o baba na kabakalako inatwa mokena enkumbu antete mama tadidi masono mayeto andombe volenda kutusongela munasoneka wao masono metu mayeto andombe na masona menanga diambu ntonekene divovele diovo diadi Vovo kwangeye ovo moko muna masono kwangeye kediambu ko ya matombe daka mutangwa au telema soneka po yesansuda kwa watu mambo ngitasoneka muna mandombe mambo tutavova muna mandombe yapila tunasoneka mo lumvana tete 1 minuto etomesa mambo mankaka
para outros irmãos que querem, que estão a acompanhar a escritura, a nossa conversa de hoje, isso vai precisamente para a escritura Mandombe. E aqui o tema é Mandombe, Masono Mandombe, que é escritura Mandombe. Então vou escrever em Mandombe e depois irei de traduzir em português. Bom, entenda, o quadro é muito pequeno, então a outra parte irei de colocar aqui. Aqui é a escritura Mandombe. Isto quer dizer, em português, outras escrituras, que é Masono. E outros irão de perguntar o porquê que eu coloquei este elemento aqui, este ponto. Este ponto em Mandombe serve para separar as frases. Porque quando em Mandombe não usar esse ponto, é dificilmente a pessoa saber o que você escreveu. Bom, até pode saber o que você escreveu, mas não vai definir se é uma frase ou simplesmente uma palavra. Então, isto serve para definir ou separar palavras e frases. E este ponto aqui, segundo a lógica de Mandombe, nós chamamos de Kanganzila. Bom, na língua portuguesa aqui é ponto. E aqui temos aqui Mandombe, que significa Mandombe. Então, aqui temos a escritura Mandombe, aqui a escritura europeia. Temos aqui a escritura de nós os negros, que é Mandombe, aqui a escritura europeia. Então, este ponto, conforme eu disse há pouco tempo, serve para separar os termos ou a frase. Não sei se consegue acompanhar aí, apesar que a luz não está muito boa. Sim. É mais ou menos assim. Então, aqui temos Masono Mandombe, que é Mandombe, escritura Mandombe. Mas para chegarmos aqui, temos muitas etapas, passamos muitas etapas. Então, nessa etapa que eu estou aqui, se a pessoa já está escrevendo esse tipo de coisa, significa que essa pessoa conhece, estudou, sabe escrever e sabe ler. Para alguém que vai aprendendo é difícil, porque passei muitas etapas para chegarmos até nesse ponto nós chegamos. Mas, para já, a escritura Mandombe, não vou dizer que é fácil. Aprender é difícil, mas tudo, quando a pessoa tem aquele amor e a força de vontade, tudo é fácil. Aquilo que é nosso, devemos sim aprender. Então, esse aqui que eu quis apresentar como primeira parte da nossa emissão ainda. Depois vamos continuar de representar mais outras coisas. Isso vai dependendo da base da nossa conversa. Tutondele kitu. Muna maonzo no o tomene kutusasi lokoko Mandombe Masono muna mpila soneke na kikilu ayeto akongo tutondele kikilu nanga ndonga onzo no itomene landa ibaki isivo yeto andombe mpe tunina ye Masono me idiao dinavo yeto akongo ketufidingi dia kampaka Zayangavo, tunina ye Masono meto, mayeto andombe, tulendi mosoneke na munafide kaka, owantu pe ovo, omindele mpeke beba kisako, ndunakaza idi moko kebeba kisako vo, o mama, Masono kanti tunina ye Masono meto, tuna landi dilakaka kuna nima,
antango etu tuitalanda kaka tuina vava nsanda vao vava tuina tutamokenena mulumbuki ahunu kya lumingu tatoma vapula elumbuki mosi ovowole mosi hasivo twamokenanga mwamundingetu ya Kikongo tuina kaka vava tutalanda kaka twazayadi aka kwa yingi umambo matadidi masono mandombe masono mayeto andombe masono mankaka zetu didinavo kwa yeno ontono lutakutulanda bana mbelena ye tima dia longo ka umasono meto uzaya we mesonekeno ngo we to mfete vanga mpasivo ya longo ka kelumoni ntoniko luvava mbuta lutonajo yani ovana ngumalonge momo masono mandombe idinavo kwa yeno ontono a Congo dia ntotela kitavovela kaka kofo Congo dia Angola Congo dia RDC ovo yeto onto kaka bana babokelelevo Congo dia ntotela nina intato alongoka Kikongo esoneka Kikongo kieto muna masono meto mayeto andombe kelu moni ntoniko luvava buta lutonadio tutondele kikilu tutondele mbuta lutonadio mpasi wantu bazaya wantu ankaka balenda kudiyuvula ngeye wei walongokela omasono momo mayeto andombe wei walongokela munkya mvu wantika molongoka mpasi vo owunu mpengeye watulongo ovo kwa nemi. Allo yaya. Vova kwako. Matondo diaka mono ngina muntu mosivimba izolanga mama matadivo mambo mayeto mandombe kinkulu kieto kipila bakulu betu bazingila mudiambude ke yeto atwa unu yetu mandombe ketuzeye mambuko iwaovo mukinkaka yavonda munanzo ekunzwame yabaka computadore iwatikidi tanga. Allo. Kiambote kieno. Kiambote kyako akwe uta kutubokelela. Kwamba anza Londres. Inge tankumbwa kunani. Yes. Ye kiufu kyako. Kiese mayangi maingi ngina mawo. Mumona endumba ye matoko mamvula yeno vova Kikongo. Kadivo emono mfumu kuilufuta muno kuilufuta ya tuka. Wau kese kiame kinavo mumona matoko yendumba mamvula yeno evova Kikongo elonga Kikongo kuna nkangwa wonso kese kayingi elusambu lwame kuna pfumu nzambi kaluyikila mvumya yingi kadivo esaluta vanga yeno esalukya mumbote kadi wau to Kikongo muzika tutuna Kikongo movonda tutuna mukwenda vobika kandinga zankaka oye tutamona vondinga zankaka za mbote zina Kikongo kandinga ko kanche mono efulia onso ikwenda ngaivoba ngavo mono kukuilu futa ya tuka Kikongo ya utukila Kikongo ya kodila egana gambe kwa kulonde kwa utukila kanchi Kikongo voba kwandi ya voba ngato ikwaza isanga mono dodo kolodieno kadingala ko edingala kivovele ko dingala ndinga mbi kivovele ko na kanchi mono zolanga Kikongo agana gama mokinanga yegatu kuna luwanda kuna wishi kuna makala kuna kwilu akungivulanga ngetata ugana Kikongo weya zaidi kyo mono ya kwalonga ngakyo owawo mbwene yeno vo mulonga luna Kikongo nzami kalusaku muna ingeta tutondele kikilo tutondele munamvovo myaku papa nzami mpeka saku muna ngeye muna kutubokela tutondele kiki ingeta atoma sala kyambote ingeta tutondele Okay.
É isso que tivemos a dizer. Bom, como eu disse no princípio, estará a falar um pouco português, que como para facilitar também outras pessoas que não falam português. Do que jeito que eu aprendi a escritura mandou-me? Foi um certo dia, estive em casa, eu sou uma pessoa que gosta de navegar. Principalmente quando estou navegando, gosto mais de saber sobre como é que nossos antepassados viveram e quais são os erros que eles cometeram, que nós hoje em dia não podemos cometer. É daí que eu disse, então, deixa tentar estudar o surgimento de outras escrituras. Assim, fui estudando um pouco a escritura europeia, fui estudando um pouco, investigando a escritura, os asiáticos e os árabes. E depois sentei e disse, mas se todo mundo, se todas as pessoas têm essa escritura, e como é que nós não temos? Daí fiquei muito triste naquela noite. Então, é daí que eu disse, não, os mais velhos me falavam, não, quando Deus criou o mundo, perguntou no homem negro, perguntou no branco, o que é que tu queres que eu possa te dar? O branco disse, não, eu quero que você me dê todas as coisas. Bom, quero dominar o mundo. O chinês disse, não, me dá metade. E o asiático disse, me dá metade. Então, perguntaram no negro, o negro disse, não, só vim acompanhar. É naquele dia que eu disse, não, então, nós, os negros mesmo, só viemos acompanhar o homem branco, ou os europeus, ou os brancos em geral. Fiquei muito triste, mas como Deus não dorme, fiquei sempre a navegar, e daí, a partir da internet, onde encontrei a escritura Mandombe. E foi um processo muito longo, para ser um pouco curto, e depois daí procurei outras pessoas que sabem que, para ter mais informações, e a partir de 2015, onde eu comecei a aprender a escritura Mandombe. De 2015, fomos 6 meses, depois paramos, fomos continuar em 2016, no final de 2016, onde eu terminei a escritura Mandombe, e lá tive o diploma como professor dentro dessa escritura. Ingeta iwawo kikilu wawo muna masono mo muma yetu Andombe kadi maswaswa na mena yi masono mamindele mpilankaka misona minanga o masono mayeto mpandombe mpilankaka kikilu masona minanga wawo kizeko kinawaya ntiko longo ka masono momo ngampasi makala mna longo kamo ovuka makala mpasiko nangei. Mutangu za onso no ivovanga vo ediambu vo kazeyeko enge zolele longa ka dio dambu pasa ka dinakala e masomo Mandombe papasi meni nanga kanse vo nge mosi zolele longo ka vo zaye dio diambu mambo mawonso no kamakala nga pasiko busimakala nga mambo kama pila yo ikaka yo vo muno Mamu mankaka, ya mona mpasi kasi matadi divo masono Mandombe ke mona mvima pasiko pasavo diambu monu mose dio diambu zoli na zola dio. Iwawo muna longoka diambu dia onso no kakalavo kya masono kakalavo kya salu maonso no mambo matadi dikaka muntu lenda muvanga muna mulongoka tete kala kaka yenzola voku nina yenzola ko kanikutu batumini kanikutu bakangi munanzoya ina walongoka kulongoka ko demdenki kunine yenzola ya salu kya kinako unene yenzola ya longo kako kanti vo minine enjola bosi kwako olonga kani kutuvo diambu dedi na mpasi dina kanti kina vonjola ko bana lego kya kina ina wasal wa longo kakyo lenda kwako olenda idina vo iwawo woki kilutu diati la kaka mna malembe tutakuendela kaka muna moke neto mwa mundingeto ya Kikongo idina vo ndumba yematoko kelumoni nginchoniko za vovendinge twa Kikongo za longoka indinge twa Kikongo za longa mpe omasono meto masono Mandombe wawo woki kilo masono Mandombe mao mama tuvoandidi o eole ai ovava mao mama tutamokenena dinavo kelu fidisanga mpakako kelu vovako va mambo mama makizo abeta vova ke makizo wako mambo kikilo maki muntu mambo kikilo mawantu angangu imao mama tuta vovelo vava matadi sincheto wayeto wantu a Ndombe dinavo twinina kaka vava kintwadi yo mbuta lutonajo mpasivo yanyo to mabaki sangu mambo momo masono Mandombe pasi wakatoma kutusasila mpasi wakatoma kutusongesa omama kaka we misona menanga muna ndinga ya Kikongo
vo kadi munaole ya ina tumwene nge kala utusone kene kala utusone kene masono utusone kene mpe mandombe muna masono mayeto wau kiambote kia kungwankazi masola jamasola kiambote kiaku yani vovele yani zolele longo kam musone kam masono ma yeto andombe nyaso kiambote kiaku kiambote kuna mbanza Londres ke vuandanga kiambote kieno kwa yena onto no luta kutulanda momu lokole kya kidina vo velenge okala vo umuntu aonso no unayencha tupo ya longoka umasono mayeto andombe masono mandombe ka sosa ovoka moke na imbuta lutonadio yani otomenezaya omambo mamasono momo pasibo lwa moke na lwazaya we lufete vangila hasi walongoka umasono meto ma ndombe tutondele kikilu idinavo nkelevova utusonge senge kalapo unausoneke nga masono ye mandombe muna masono mayeto andombe wavolenda kutusongesa diaka omama nkaka wei masona menanga muna masono mayeto andombe nkia mambu diaka mankaka mana olenda kutusonekena mpasi voto azayavo diambo eliovo ndeti nsonekenevo mama muna masono mandombe volenda kutusongesa muna ngangu zaku muna malongi maku walongoka mambo masono mandombe utusongesa diako mama nkaka manama unamisona menanga muna masono ma yeto ando ingeta yaya wao vota de tangu mvimba nswalu litakwenda wao votu fati tata mana petangu bosisonika kwa epova ya mama muna masono mandombe kasi nzolelevo diambu nzolelevova nzolele bangula masweka muna masono mamindele kasi voluto mabakisa mudiambu diki yeto nkanda ndombe tufueti zaya endinga zetu tufueti longo kapa masono mandombe bosisonika kwa epova ya mama bon bosi watika yesonika ya mama apres bosi kwenda ebangula mambo masweka muna masono mamindele. Okay. Wao yetu tuninanga indingeto mkikongo tuvole votu zolebokela mama tubokele pe votu zolevova mama vova patuta vova kansi votu zolele esoneka mama muna kikongo muna mandombe yapile tusonekanga mama muna masono mamindele ivaikisi vodi vovele diadiambo mandombe mama masono mamindele muyapila iwao vo pila mosi nzolele diake bangula masweka muna masono mamindele iwao vo lufeti tata mena vimba ezilongoka masono meto mandombe mudiambu diki otu yenda muna shkola za mindele baoba watika vo alfabeto tem 26 letras tuninanga ye sílaba e tunapa ye vogage baba e sílaba tuninanga ye b d k até no fim tunapa ye vogage a e i o u kasi yetu katuzeye ko vogal ya a significa o quê ou suponhamos exemplo sílaba d o que significa
baoba sueka emoma sueka iwao vo unu monungizidi bangula diambu di mosi wota yenda longoka mamu matadi vo mama mendele baoba vo de mungiati kilo yapile tuzaya elongoka vo sonoka diao muna kikongo tubokilanga muna mandome vo zita muna putulukezo sílaba e sílaba yewatika yapila depois transformaram-se desse jeito. A boca levou em joio e yandi muntu mosi kansi sobele kaka. Wawati kumboki langa muna kiputulukezo vo de. Wagi yetu katuze ko ndio de e kweka tukidi e kumbwi nani muna katika masono e este de significa coisa, mas hoje aqui não vou falar como disse tu já sueca em mbumba. Wao bayenda mukatika masono mau baoba sonika vo de conforme eu disse no princípio o alfabeto depois vieram juntar a sílaba e as vogais, suponhamos temos aqui a sílaba de tu bakilia que é vogal o baoba vo levou indio muito onde voi ya pofa tu fati kumboki la do ya o patulungo como una sikola vodade di do e atan kaka mindele e biobi simbi biao bezinkulu zawo avota atan kaka ato na azaya yimbi la ba o watu inanga ye masonometo mununzolele yimbi la kijambo ifoti vanga savo e pila yimbi la yekalapa yeswaso la kwa atan kaka iwao vo wa bayenda vo notas musicais mukatika nota musicais tutamuna vo o D que aprendemos alfabeto D juntando tal D com outra vogal tornou do e musicalmente vieram chamar este elemento também do. Quando ele tá ideia que mbote bosilumona mukatika masono baoba tu songela vo 2 pontos tunapa e ponto imukaka baoba bokela vo ponto final to yenda aza embumba za yimbila abaka pegar notas musicais sabe isso aqui de do quando foram colocar esse ponto aqui 2 pontos aqui mais outro do de e suponhamos assim mais ou menos assim nas notas musicais não vamos dizer de ponto D, eles se dão do. Mas eles conseguiram fazer isso aqui através do que? Da escritura em que eles tiveram, ou que eles terão. Você quando é de ambudinkaka, ou bacatuca, é muna, bom, conforme eu disse a primeira demonstração que eu fiz, essa segunda, fomos também na invenção. Baoba yenda, e vanga de mambo mankaka. Vou dar um exemplo. Tem uma marca europeia de carro que é chamado Opel. Então, no Opel, nós temos o O, que esteve no alfabeto, e tanto faz esse O, está fazendo o lugar de vogais O. E dentro, para gerar as coisas, colocar dentro do O, esse símbolo, o Z vertical. Mas nós vimos nos sinais de pictograma, esse símbolo, colocando dessa maneira, vai ser fogo, um símbolo, um sinal de perigo. É perigo. Mas aqui já não é pergunta. Por que ele usaram isso? Disse não, quer mostrar aquela força deles. Então, é isso que eu mais ou menos quis dizer nos irmãos. É mambo masueka mukati que é masono, mambo masueka mukati que as indingas a atuankaka. E o avô, estamos a onde na vovó quase pangizeto, fotizaia, e vova, ndinga zetu, tufotizaia, e soneka, masonometo. Pila mosipe, wawakatu kidi mumasono mamindele, e mbangwe dele yake zombumba mindela sueka, mukatika masono, ngele wao muna masonometo. Nós também na nossa escritura, ou nossos antepassados usaram palavras que foram codificando. Tudo aquilo que eu apresentei a primeira vez é um código que eles foram usando porque as pessoas não possam perceber. Os nossos avós também usaram mesmo os códigos, mas só que infelizmente não tivemos a escritura através da pressão que nós tivemos dos europeus. Então, o que é que eu quero dizer?
voto ele mpova itali divo atwa yinga na vova kaka vo nzambi ankaka na banza vo kade nzambi utavova kungu itata nzambi ovange zulu yentoto ovange mono yengeye utavova no ke wauko bakulu betu bavova vo nzambi betasonika muna masono mamindele nzambi muyapila kasi mukati kinzambi pova zitatu tuna zawu tuna yepova ya tete tuna yepova ya zole yepova yetatu empova ya tete kuninanga yenza que significa mundo o A abreviação de Ya e Umbi que significa mau mundo porque os nossos avós tiveram a viver num mundo que já não presta. É desse jeito que eles foram dizendo não Nzayambi. E o avô consome muito o calavova é Nzambi a Montsadissa. Eu vou ver Nzambi, que a outra vova Nzambi o avangezulu em Totoko, kasi Nzambi a Nzayambi outra vova. Kani tueleja kama mukate ndinge toki Kongo, bositu mona vo e pova ya Nzambi isongele jaka mambu mankaka. E mo mambu Nzambi provém do verbo Nzapilakana. Ya pila basongela vo. Essa agora é a terceira parte da codificação da palavra Nzambi, que, em outro sentido, provém do verbo também Nzambilakana. Agora, nesse provérbio aí, nesse verbo de Nzambilakana, em outro sentido, mais outra vez, estamos sempre no segredo da palavra ou da frase que significa Deus que está em todo lugar e em todas as circunstâncias. Estão a perceber? E o alvo, o mambo masueka mu masono, e o alvo tufutizaya soneka, e masono mandome tufutizaya, e vova, endinga zeto, passivo yetu patukala, e mambo meto, e mbumba zeto, e kipila podemos tipo codificar as nossas coisas. É através da língua e através da escritura que a pessoa consegue avançar na vida. Não sei se até aí foi um pouco claro, consoante a pergunta da Yara. O sasi di ovo o bangu mweni fioti mambu moma masue kamene muna masono ma mindele o bangu mweni fioti kanti kinavo mogo kya kinavo mogo kimosi kyambote kinavo mogo kimosi kifuanu kini kikilu tufutiko vovela ngampasivo totoma bakisa kikilu totoma kota mnankati kwa mambo momo tuenda toma bakisa kikilu o masono meto mayeto andombe Monivo andanga inge mwakazi shama tolo bakisi kikilu iwawo wotu tavovavo masono mandombe mama tutavovelo vava masono momo kikilu kani kutumono mfitemo munalongo kamo temo bakila kikilu ntangwa mpasivo yato mabaki zakadi kita mutoma ntete mobakisa wokanti muna malembe ndia tilukikilu ya lungwenya yao yoyote diati la mpasi boto tumamo bakisa kikilu kinabo imena masono mayeto andombe kikilu temo bakisa idinavu ntangweto itakwenda kwa kumfokolelo kanti tuina kakavava tutamoke na kaka mamundingeto ya Kikongo yovo munandinga Kikongo kanti jambu tutamoke nenovava dinavo masono mandombe ni masono mayeto mankaka zetu kuna kwa yantikilenza kuna kwa yantikila yetu a Kongo ni masono momo bakalanga mama
idinavo uyetu au kinavo tutabakisa uwantu bana bazaidi mu masono beta bakisa beta molonga mpe beta vovela mumpe ke tu monikovo umomambu nkidi kwedi akatunata ekuma muntu utwangi vuidivo uyetu akongo votu noanini ndingetu ngankitu bake unantu ala nkitu baka vene wantankaka bete kizeka akoketi enluta yao bazolele babakapo bakalapo nluta mya nzimbwe keti nluta mya kimfumwe kizeko kanti muna lunda ensinte to muna lunda ekinkuluketo inluta tubaka iwawa una kadi tutalunda yetu mpe tutavana kwa wana tutabuta tutalonga mpe wantu kabazeko inluta kwanyo wauna tu baka idinavo iwawo kaka mamu ndingeto yaki kongo kikilu imwa mamu tuvovelana mbuta lutonadio vofo kwange wina vodiambu diakaunadi au dia kudikila muna moko keto kiaki kia masono ma ndongo diamunzolele vovavo kwazi mpangi zetu za ndombe bao bavuna vovavo bakulu betu kabazaye mambuko bakulu betu kabavange mambuko kansi nzolele kulukambavo muyanza katuninanga yatwa nkakako avange mambu manene mvimba vo mambu mafunu evoka bankulu betu ko atwa nkaka waiza kwa yena lusongise mambu mankaka mu mambu maonso na lusongisa mambu makindoki tuze evoki ndoki nzailu kasi ezo nzailu za waiza zawo muzitsi zetu votu songele nzailu zambi iwavulu na muna yetwa ndombe wele fokani vo ndombe wele tanga muna universidade kumene universitário kasi vanga ediambu mumo mambu katenge kaze evanga savo yandi walongoka emambu mambi emo mambu kalongoka kakafuti kwenda kuntwala ko iwavo tuvutuka vana nsanda evana tuvidila pasi vo tuzaya ekwetu ninanga ekweku tuta kwenda kansi vo tuzolezaya momambu tufeti mvimba ezaye imomambu pa tufeti vo bavo tufeti zaya muntu metu vo ebakulube mudiambu dentete bankulube tukabakala mazo wako ebakulube bavanga mambu manfunu kinkulu mvimba emindele kabavanga mako baopa kabavanga momambuko vavo kamambu mauko mambu metu wao vo fulu konso ndombe fulunge uninanga kafwensoniko longoka kikongo longoka kimbundu umbundu ndinga za wonso no ngemona vo ndinga za Afrika ufeti longoka ezo ndinga konso diambu dina infunu yo avungida ku ngita loma vo kwa yeno dodo kolodieno luzitisa ezinkulu zetu luzitisa pa zindinga zetu ye mambu metu iwawo kikilu malongi mambote ovene kwa ndonga onsono itakutulanda iwawo tulongoka mambo matadili mayeto ketufuidi kaka kovo mambo mamindele tulongoka mpe mambo matadili mayeto andongo idinavo kwa yeno onsono lutulende matondo kikilutu lweki kweto okumfokolelo amoko kieto munakuma kyanki entango eto imene kikilo entangwa imene kanti bosi tukuiza diako moko kya kikilu kya masono mayeto andombe moko kimose kya mbote tufitetu makyo vovela kanti lumbu yita kuiza bosi diaka tukuiza mpasi iza vovela diaka omambo matadidivo mama sono ma yeto ando idinavo vane kiambote mbuta lutonadio vane kiambote kwa kanda diaku kwa bakundi kwa wanta ontono batulende mpasivo twa fokola kwetu kiambote kya tete kwa ngei mosi nengwa masamba esalulu tavanga mi masalu kiambote bika bapungu tulendo bakala yebeno impila mosi pa kiambote diaka vo matondo kwangwa nkashi mpanzo yani pa utavanga salu kiambote ekyo salu ke tutavanga tangu zikaka nzila tutavanga kani kwa yeto kokasi kwa bana beto tutauta
iwao vo mvuto ida kama tondo kwa bantu ba wonso no anakutulanda muna grupu ya WhatsApp vo longo ka Kikongo mvene diaka embote kwa mbuta muta Amador Vata Mesia Inzala Panda Yaya Ngonga Reba Kongo Zeko Bekobe yatwa wonso no akutulanda muna zinzo zavo mufulu kya wonso no akutulandile matondo keno tutatamana kaka eya evita katune yatwa nkaka kwa kutumwani na eya ovita kavo yetu katunwaneko iwavo kya matondo diaka efuku kya matongo kwa yenu wonso ingeta tutondele kikilo tutondele tuve monompe vutu ididi ya kumatondo na kwangeye butalutanajo munatambudila embokelo zetu havansanda mpasi voto amokena mambo matadidi kinkulu kietu mama matadidi ndingeto ya Kikongo dinavo mvutu idiki kilu matondo muna kututambudila embokelo eto vene mpediaka matondo maingi kwa papa mpanzo yani unakunanima diati sanga esalo kyaki matondo mpe kwa ndonga onto ne tulende kwa ndonga onto ne kuiza kutulando kunima jambo tekieno lutomasala ya lumingo lutakuiza bonza mbukutu vana dia kaelendo ositu kuiza dia katuzamokenena mambo matadidikaka mambo makinkolo keto mwamundinga ya Kikongo idinavo lutomasala yoyo Tamo aqui, aquele estresse do Maia, manda ver. Yenda kuna ya ujila, imbo beswa